ya de basuma man Ghana ana pas mo me no say so afidi ni da dom 106.3 FM na yenda Franco Trading Enterprise do say now who say me programs manager wa bom pempen na tum say adwuma no what you say clearly what you adwuma na say ana panso komo ho de chatigo me bo abaso opro umpo adwada no me say nkoma twetwe bi ase na mi wie dwada fa be woso konso a menya free enchi menya free ejoso you know cocoa growing areas any akuafo a wo mu ensu kira me wo mu su CJ asamo akofa bai yesraw mentwaso ye bre ye nyuma agu cocoa transfer mu sisi yen na ye mayem sisi for so long and licensed cocoa buyers wamubu cocoa akuafo kwasia wamuhwia womu na Jordan me ne kwetenate oye the missing kilos documentary me ne kasai na eguso ya kasa no ano Honorable Kennedy Osenya ku deputy minister in charge of agric ono so frey na otie dwumadie no but sa koko kuani ba kwaje asase acres of land na wado so nyina meso ada ho wa clear so nyina na fei wadua koko kakran se ba fefe aya ho adwuma dodo ase agugu so adura makoko no anyini na numpo no emwa eni koko dua yi ebedi asie kuani no ankasa the risk and dangers koko kuani na muram wa koko fuomu ana wa waka no waye we nyina bawie beti koko ye hata na wa de kokra so hose kanti Tommy koko yi mame na yen susu ansa nanka under normal way no anka be 45 kilos no what the best scale no so no na 37 na 39 kilos na 40 kilos so say ya driver for kran ukoto petrol filling station bia utimi gas station ready amen koto fuel ho wo ma mia wo machine nim eno no aya na ya adwen perception but wait there if your mama na bada di perfect se kokwa akuafo no ye hwia won adano me catch now so between 2016 2019 Ghana Standards Authority wamu shada yen hwehwemu scales makuba 4000 duru hano ma check scale no yen so amiama na so amiamu a scales makuba 4000 no a Ghana Standards Authority wamu hwehwemu no na emu 50% me kire 4000 no emu 2000 de na ye de nsakeka ya miem na kokwa akuafo esungu wo moyem kokwa akuafo esungu wo moyem
Anyane yemu binum ne asusa ene ati se wofa no wo mu ka sa kokko akrantufoyi kokko akrantufoyi ne awamu yeyo adana me kan emfaso yenya kokko so Ghana ha me manya bi me I am proud of it because about no secondary school na me wo kokko fuo na me fan currency yi eti all through my senior high school education Cocoa scholarship and I'm medical school me Cocoa scholarship and I miss so and now we shake was a boy akwa so Cocoa catch for we are mu we Cocoa for ya enti Cocoa can be better so oh my from Cocoa in Kosia now me be in university and I won't go secondary school I doubt na enkomra nyina no enti enye nipa ane wodi sabani asemi beto odwa Kwiapa Cocoa Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Union Limited wamu hubum no mu kurande sika me 5 million Ghana cedis bi ayira eno de me pesa me de twere ho ansa sa 5 million Ghana cedis no pesa me de twere ho ansa anu ma baso later ma me ni ora George say bimpe why country director send Ghana menen ntwetwe nkomo Papa George yeah hello Apomba kwa die. Oba die da Roma. Me ho ye pa na onso ye. Yeguso nkakrakra. Ye nyankopon ase. For obia what send Ghana. Majuma pa ani say ansana fe ya konkomo twetwe nim. Rajo. Yo. Ejuma mo no o de ba potokasa mo a policy research and advocacy. Mitete anyina mo ame se aban nima wodie na yanso factory ahun so se ehwehwemu se djuma aban di no eye de eboa anase ye no ne kwan so se de be ya ebeboa omanfo no na omanfo no so no ya na ye de ye ni gina se bi omo ne bi so kuyafo ema nkwada na se bi omo a omo didem no na yentia ya ka research ni se opese o kire wagene wo aban adwuma ko bia ho na se adwumadie bia ho a ni se wunya enyina so potokasam na evidence na sa danse die na research ka ho na advocacy no ene de me no wo ye se be ka ho asem na aban adwuma ko na adwuma hodo no mo tu ho na mo se de be ya enyuma aban edegu e friend pro policies ebeboa ama amanfo ne nya ho mfaso na impuntu nso aba wona brabo fantastic to send ye adwuma yedino fantastic na se beti atwetwe nkomo yen say free research aya mo yansa na ewia ye de abewie advocacy no on these missing kilos akuafo so a wo musugu wo yam kuani ti cocoa be 45 kilos wode beduru buy ho no cocoa crate ne be de be 6k no so no wo say eye 38 kilos eye 39 kilos na se kilos no ebia yira mo yam hwehwemu ane ya yemu enhwehwemu afrasa na afeno bako na we no ene de sa enhwehwemu no ebetuja ayemu ni anom jode na eno madi nkomo a na enhwehwemu no so obusa de a na de ekosi ya ne se eye de bia nsama na ye ka se ya na nanom kuafo na ya na cocoa akachifo anase cocoa companies ni bi esisi wo mo no ene ye se ne ya bia na kwese ayatesem
nke na yempe bibi na yenyina so na yemfa nto aban na aban so ntu ho na mo se de be ya sika ebekọ akuafo no botom na nse ebekọ kontekro bi anase adwuma bi a ono na se de ne se kwani ne ebenya ahoto no ebekọ no botom aminti ye sa enhwehwe mu no ene bede de se ampa na classifo no bebre fini ya kente mu se o ma ajoso o mo skills na ema akuafo no enya sika so mu nya ewo koko boto ba ko bia ahono nti na ebede de se enhwemu no ye no ebede de se no kwese na buying companies ni bi no anase akachifo ni bi no ebo ya na no krafo no bi no krono na asomo na enye enne asam tese ayedadada ena bi wo ho a akuafo na nkasa ede to abaya hodo abanyim ema omo ede measures bebre egu kwan mu baako ene se enkane no mu onse afidie no ne bi a esi koko shed ho a ewo tise okonkura na se afidie no ye kachefo na de ba enti ye ne se ene se kachefo na de ba no mu ajoso ne de a ene yemfa afidie no si okuani bi fi a nyina ya agi atum se ono de on transa enkoka na no sa no ma no bi antimi nyina so kire se eche no na omo no leaders na na omo di se adwuma ne bi ada na omo ho e kan se duabro ni no mo ne buying companies na ye kanana na omo timi adjust omo nti na trust no ho but na still omo adjust sa enema no na me to ase ya akuafo no bi ene kokwa omo panifo no bi ni kokwa akachifo no eye kanana I see. Kanana. And I'm saying, I want to be a benya bibi wo. Nse pese minkum nya na sunsuma na wo ye Ghana for ye binum so. Ondo benya bibi wo. Na mo dodo no luzu a na nye wo masem. Enti ekoba se omo ankasa kra no ntimi nyina wo so. Enye idina akoba se ene ye behia afidie bi a eno de se be obi ntimi mfa nsa enkoka. Na kan say electronic and other digital weighing scale ni bi eno na hense se aban no etu ho anamon but George mama mbisa o sa issue we issue with scale no say ya this scale for electronic and so say manual and so personnel issue but what's my same bisa no say material wo kan nyina good say ye fa personnel and say ye fa me fan say nipa no su ene ne ban no a eno na me tire mu say mpo akuafo ni bi ene koko akachefo bi ye kanana e wa bra omunyina akọ benkro mu say ye mfa scale ni si obi fie nti nipa no su bi no ense no kredie ni na Ghana ha no ed ni kakra wo nipa no bi aside ena ufa afidie na te say manual no a na say de enim dada no a easy say obetimi adjust na wa change calibration no nti easy sa hantu fa sa na ma we mienu no a eno no boa e makro no a ye bo akuafo no akoso nti na electronic and as a digital one ewo mse no nso bibi kakra ewo ho I say che akuafo but eno no betima solve problem no kase pa than the manual one no and I say bigina enipa no GD so che say so de nokre eka no ana ho odeni nti no say you proceed say obi anka no kwenti yemfa ade bi nto a untimi mfa onsa ana bibi enkoka na emma krombo no enkoso when me say mo ye nhwehwemi wati produce clerks ni bia wa mo ka say
License buying companies no enya dia wo mo transportation say wo mo fan enso kokoo no enfamra enti wo mo so kwan a wo mo fa so ne say ye 10 kilos ne so bia na fe ne betie no ye de aketa for south transportation no what is answer ya ese na utrim hotel na photo o de call photo cafe mo a ye baka say ridiculous o de call photo cafe mo baka say ridiculous say obi to say adom for we a multimedia adwuma na o ba me program na multimedia amawo te kase fabra na obegina o se chinchina na mse ya amawo zikanti sika bia obegiji me program ase wo de mame no wo bete so na wo de afaka akwa na krono na wo bo me enye justifiable potokase mo no enye justifiable na say omo pese omunya bibi justify so wo problem na wo company na small no emma wo car e no wo company ni nka na nye okuani na sabi obri ni mojani anopa awia no ono na obebo no kro no already no ye fe koko ayinu tom ye fe bibi living income ehwehwemu bebre abase over the years ne kua from dodo na enya living income. In other words the car omo enya no koko mu no emwa wo omo emmo muntimi entna emmo brat se de ese yenina no se de wo kan yen ma me bi koko ene hwe ne ye ti kumasi ana se ye titi enkurase no enkan koko fo na ne si abosan si dan kese o kumasi ene ya me no kase o muntimi si dan na ora George ma me fo be ntwam reporter me saka da no kuani bia no ne me kasa na me re kura ho se udru adwuso one cocoa growing area. The chief cocoa farmer, what in Notre Dame, and cocoa cratch no, what a chrome hono, what a block them. Can you imagine? And so, can you know, is a Kumasi Asafo, Ashtown, Bantima, a dark car is showing in cocoa clafo and a day. If you see, Sa Edano, and so in Nano, in ya a clafo won't see. Even 2-bedroom cry. Not as a living income already na abad down. Inti se ne maybe or a walk as ama a queer for sicano, a sotia. Na ye said say, the first say, a bit flu no quick a cocoa quiano. And yet a queer for no quan in your home for so, or mine and casansu in your home and for so. Aha, and you say, yeah, night. Is it will be to me case ye or try to cool a book. No dua rubber obi twa no kokko agu no dua omaye galamsey woso e dey nti na ho a omoye sa chacha wo hu say no emfaso bia eni so abranso nke betimi aye ama emfaso abaso nti we ni sa na ma we ni na na ese keka gu ani na ehwese ta de we no ye betimi aboa ma kokko board ejuma omo peso mo di no omo se omo peso mo electronic weighing scale on person de ban e betuma boa amana baso na no nso ya cheche akuafo na kwan bi a obi ntimi enfom ntisi wo e wo se e den se mo betumi atemper with eno na no kura no se bi a odi si e form no wan fan si level grant anase enfidi ayi bi bubo abase o mo ntimi enhwemu bebre abeda wo ho betuma chew betuma amasa on that sa take no kan na no me send ma mojoya from sure na o mo ntimi ya ncheche o mo say se wo de fidi no si why so the si wo man this enya alignment we a de obokro no de obe still obesisi wo mo say we no betimi aboa ma so atekra ye nchase ne ncheche akuafo no so de be ya o mo no so no o mo de na ma bi nkwan so obehunu o menya nimdie wo na ma bi ho na aboama nipa bonifo a obey na agise chinchina on de ko no ana obebo akuafo no onya no ho tototo eni Roger bigidi pasa ni entia da bia ye tatie Ghana force magu koko de Cote d'Ivoire koton wa mo smagu koko de Cote d'Ivoire koton it's simply because ahani yebu am kwasea ai eno de se de American say enkane nanka kokofo na ewoska omo na asemo ba yakobo mo bosia se de ne ma na dan to the stand say omo na mo bobosia na de bia no mo ye koko
ede etua boko na obi wa akra me basuku a oko oni sika into the cocoa na koje yi bosiana obi age na watia for so many years antana ba ordinary diamond into we ni na no te oni otese bia cocoa no obenya ho sika okodu wa mana sebe ewo ogu na nimu a ewo so ogu na nimu a wompe yenka se omo enya sa nemum yenfa na mebi ntutu na akon mu a betima aboa ama omo adwuma no omo nya ho mfaso no munya ho mfaso organa ha protocol and motivation omo be wo so mo de be call outside no ebe less se de be ya Ghana nya ho mfaso na omo no so enya ho mfaso already minim license buyers dodua ya one wo man but Kwiapa Cocoa Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Union Limited wamu de betimi abo wamu din se ya wadwuma bi esese animanim ya yeye impan sana electronic scales yaba ede adwuma pa na esese yeye especially on these license buyers. Well, I'm say yana legal no man you what the info mu no and to engineer kind of license buyers. That's all right. They say you know nano standard authority e dey abetu ja say omo ye ready say omo be dey omo be punish obia obebo cocoa for no ekwafo no kro no maybe atwam omo ye sa you know monitoring omo chi ebi no ye bo omo ka the last time you tie ho asem na che say nipa be omo tima recover mo be 80%. The best say fines na mo betua no ye mamu ye dendenden na input to the stand say you check me be withdraw license companies no be say omo akrachefo no e be the right thing. Sometimes no na company no kura no enim the akrachefo no eye enti untimi nfaso bo no enko bo company no per se do omo na afa enkrofo a eye dwuma edema wo mu enti omo no na eso omo ma omo ni ko omo akrachefo no ho se de be ya akrachefo no enko didi enwo mu account ma na so ma bojusem na ya ba se yakoche omo a omo dwuma akobo wo mu nti companies mu wo asodie so mba hwese omo afa wo mu no edi nokre ebe dey ebe di dwuma atoso biem aye se ye be ma penalty no mu tua no aye kese aye punitive enough so de be ya then only fine sometimes fine they say omo do omo ye adwuma mu ska ntu o fine no obetua nemom o gene license na omo nyina akotena fi a em se basa omo nyina no obia betra se so de be ya omo be the right thing the toso biem ne say ye be ma akuafo no encheche na omate eneme biase no mu nso se omanya tumi on se ya na se unnim ade bi hu nim dia u kati no kwa usuro no kati fo na da no mo ho ayi asafo omo do mani abom asafo hene nti kwani na ono no abre eton na ade ama kati no osa so kati no ni nyanum se nim dia omunnim ewo omo right ho te se right omo wo omunnim hu sa nim die no na dwumpo mu be question say ya train say ya mfa fidie ni si this alignment say this is say church omo sa no Roger me nchawa da no kwani bia na me ne kasa was at a point kura no they bargain with Cocoa akrachifo yi na akrachifo no akasa wo de nana we de aye wanti ma me sanjo so ne ma na ajoso na abaso kakra na ni tua o na ni tua na wone na dia no nanka wenu nka na yie no na bi enya no kwanso eno no enam se onnim enidie ntino o pa me chese tomade ma me ko pa me chenka wo kache no kura no na wo pa me chese fama me nto na nye the other way round no nti ese na me bi ho a church nenum ya na ni nyina nso akoye se sebe se akom de me hello metonka pa akom de me na papa wo afra me say fa obi bibra na menton ma me ma sidi mienu abra say so ma no sidi num enam say minni
bibia me fall on enti no media memrefe ebeton enti yempe kwan bia in between season no akuafo no benya source of income potential ebe can say diversification of production. Yes. Into mo betina ye bibi na enkoba so mo de ahia ene amemrefe na beton product no ti as a policy no and say bibi a in between the two seasons major season and lean seasons no akuafo no betimi a fall on. Okay. Na aboa o mo. Orasai mensaka me pesa wutie sa nkomotwetwen mensaka kokokua ni baako. Na me pesa wugina so na wutie nkoma amene ne ba betwetwen bi. Na fe ye wia ya bone tofa na fe meja kwan wadaroma. Mpacho yo. Ora Solomon Dako Brentum eye kokokua ni. Abasolo Aja Aiko Yajo Aduma mboko de Nyamna dum woko wo kokofo no ewe hefa mi koko mi wa awawin anchi wo awowin enche ai ena waye koko adwuma ebe ye mfie dudu oseni ma ye koko adwuma mfie be adwonu ni 20 years 20 years Pachai Fribra wo sira koko kua yoye ase ene kwan a koko akratefo wo mo fato mo koko nsachaya ben na abem bepim sesebre ya ye kasai bayamane yo aja me dawa se ene wo tiefu nyina koko akuafo ene koko akratefo ne ton no de ya nsempi na bebia no yakuhu ewo scale hu wan esisiye ewo scale no nti frisa me do koko abapim sabre de atia na ti bebia sani ewo sipe se wo josu scale no na won ejosu no fa wo koka wo ni kamafo wo de wasam ko babia obia entio nti anwa ne yadi guma abapim sabre nti ubisa me a de atia no koko boto no ewe sen na se nyame adoma wodi kosi wo mu scale no so a eno so so aye toda ewe sen koko boto no de nanka 64 kilos ana 1 bag 54 kilos 54 64 kilos 64 okay 64 okay kilos. Okay to asoma me aha ana amo se 1 bag na clutch no so twa kra wetia ono so twa no 62.5 eno na aban de ama wo mo eno wo de koma aban enti yan otofri wo mo tofri akuafo no ho 64 kilos no so twa no 62.5 kilos no ya kwa koma aban na chese 1.5 kilo no ye ne dia odi ye koko no ho adwuma de hata ne ho ni o man ketinkete enso 64 na ye kano obi etumi ajosu scale no mane ko 70 kilos anya ye kura no 68 enti wo share difference na wo kali 1 bag ya kuani no ye wiao more than 8 kilos ano ani ya de ti omayimu wo de wasam ko ba bia obi amfiu nti ano na ya ja so yentimi en sabe emfangu ya seba mu enu nti na ya say yan so ya town sa ba ofasolo what koko akratefo de bi nkyere mu a homode ma se mu koko no ansa na mode beba no mo hata ma enwo mo hata kyane mu aye dududu nti wa mo beto mo ase hata awe no na eswate eno oje ne san aja omo ka sa enya nokra koko krachi ni bia ni wa wodi koko a enwe koma no a obekari obia ni wa da bia mo bo koko no reject ama ya de ba fie da enti koko onwe ya
krache on karida enti saa na tie wow sure ya ne dan a ene beye ye mo na mo ye kokwa akuafo no ena mo so agu mo ye mo asu mo na mo chesa mo de akọ emiamia bebre pass de ne ye no a ebeye ye opani bia ye ya ebeye ye ane say yesra aban anfa de nan sifam efiri se kokwa akuafo ye bre sesi ameka say ma do kokwa mfia duonuni enso krachia obeba mu be ya mfie mienu miensa no no abeye japade achen mi amadamu a mfie duonu enti se aban amfa ne nan sifam anhu akuafo moba ya mobo pa enti yesra aban se saske Johnson ne we no onhye na akuafo ye hunamane abani solo ukokofuo no ne kase tesan na menya kwa mpese me hu ukokofuo ne kase tesan yo mi kokofuo de me wafuo ahodo ba enan na me kan nyina bomu a menya 32 acres 32 acres of cocoa farm ai hey Waye abani solo brepa masana no adi nkomo bio yo ati ani mo so mo anudru ga mu no mo so mo kan bi mayen na aban no antina ni anhwe na krasefo no de wo mu ekun ye ndodo me da say ora Solomon da ko brentum eye cocoa farmer ena me ne no atwetwe enkomo no ora say Ira afeni edru advocacy no feni edru advocacy we dey wasumu a ansa na ba yedoko ye ni no so papa no se wo ye wo kaboma 32 acres yan yan se de be ya omo ntan kura se ye no ya tan kura se pe na beti ase 32 acres no so from plot no normal size plotter is about 128 inti a dan kwa atisen kana han o kan a dan be 128 or 130 that is the kind of plot our age more so and also still na brabo enya day en won onya so emfaso this is there and so what is say waka say cocoa krache oba mu anfie mienu pe no afia say ye japade oh god you know what the one na sa what the buy yi mu a no matter na say enya de ketwa enya djuma ketwa na sabe ote mikromu ho a enso na kura se wa o de nti say ade ba ko a say ye bo cocoa board especially papa na o no anama o mu otuo no and say oma ye determine say ombo introduce electronic you know you can say weighing scale no omone standard authority for akabomu a omo the yesterday say enema ebitima age no asabamu aye enema nketenkete na me ka ho asem no yen hwase na yen kyerɛkyerɛ ya nananum koko akuafo na yen empower wo mo yen mo ehun so mo otumi bi a esisi a ene ehunahuna ya na akatifo ni bi ede mo famu no ombetime nya no na omakasa na afensu yen nyina ya me yenini eche omo start use electronic scale no in the next season na say the be ya akuafo ebenya ho faso na afi ye de eni eche ni ahwese the living income ebebre akuafo ansa na yaboa amakọ no so eka nti o kana advocacy na media for mo bi yen ni eche yen no so aye se society for no so no ye begu so amonitor ye ni nanan no akuafo no ebe after sensitization na mechanic church na ye kan ende ese ba akofo nkata ensantimi nkata onyame ni enyina no yakabom cocoa board for so enfan nkom program na yen church se de be ya program na mo de ba no ebe ye successful na ma ya nana mukuafo so enya ho faso ama o man so nya ho impuntio me da say
Medasi Overdot Mrawaji and Yatrin Common or a country director Saint Ghana and I'm in no Atrin and Common 0302216561 0302216562 me person me nya course free so call one just so enchi or da some potemu ho person me nya course free koko akuafo ana so wamunim abusuafo a wamu ye koko 0302216561 0302216562 Hello, good morning. Hello, good morning, sir. About joining. About your friend Maxwell. Maxwell, man, so man, look at friend. And Pastor Kasaki Maxwell, you. Aha, nan pese mi kasafa wait na farmer back no kan sisi anu wase. Yes. Na o kasa no ka se mi se o mu di koko ni ba aban weight Accra weight for 62 points e bi visa. E holiday enya no kwe. Me my deal pen nti matoko bush pen. My Dio no there were Jumani saying. Aha, Dio no nti be nti me pese mi kasafa man o kasa o screen no. Dio ni district officer. CCI district manager. International we koko krache, o ka mo to koko ne ho. Me ba me guy dem be cheche match ro. What guy? Me a che me guy ba me match ro. Me ba. Na tata why you be paying? I be paying. Any na ho me so asem. Kwan me na mo fa so do so scale no. Aha. Ntimbe catch ro. Catch me. District manager. Wo na company no pass company ATV wa fa. Iti wo na wo be company no office no akwaji sika mfansi dia e ma e dia 600 bucks sika na wo da ba office ye won crop ye from PC o mo ye purchasing clerk onu be ba wo office no abeji bi oba obeji 50 bucks sika o de ko village be dia ekwafo na nkata no wo no iti onu no ana o ko to kuku no at whatever waiter onu ope na o da brewu district manager no at in this case, I have one man who can say, me boy. Or 50 bucks, si cannot be a quarter de abra woo, me no can say, a Jumana can now ye be no. Very good. Okay, it was Makodi Sikano company A to 0 as a district manager, not PC as purchasing clerk. Ono aba abeji o minti ono do individual area we see the deputy bo ni village wa always now na dey company na skill na one thing obeji wo wonti district manager ho a na okwhye village wa ni village best 50 o surround so nyina na obi akwafo no baba to mukoko na ma no na ono no dey abre wo district manager no wo me fan say sankore kro ha o dey abre wo na wo no wa standardize no ansa na wo lodu dey aba takwade habo or tema habo or Kumasi Takeover Center. Na mumu adjustment na wo hono. Mami ka no kra na wo mu church. Na bia wo ne kasa sisi a na me too. Okay. Most of the license by companies no wo ha. Omuntua district manager ka. It is assumed say instead of 64 kilos no, purchasing clerk na PC no be sika o district manager hono de kwa no. So or the bill at 66 kilos. Are you listening? Kagu, me too. Manager, no, who say, peace in the Baji, Sikan, or the car, or the 50 bucks in the door, or the bill at 66 kilos. 2 kilos now, I was no. And no one over your expenses, loading the can or the buy, no, when I'll be tracker. Boys are Omoko Ludu. Meba, now, no, Subaru, no, Kokono. Now, I say, 2 for and so 95 na fakoto koko de bra. So you see, 82 kilos na also no. And one our district manager who pay the quantity of beton. And you are paid on commission. Quantity of beton. And one our pay and no the bit depot boys. In fact, quality control officers are on the grade cocoa now say grade C so and no now would be settle carry somebody do from depot to Takeover Center, which is Temahabo or Takwadi Habo or Kumasi Takeover Center. One of the trust I can. In fact, expenses will be room. No, expenses no woman there. That's not supposed to be borne by the innocent farmer. You see? And you can't no so best expenses no.
Nipakro no won soma wo makoto koko no efri nkra na se di aba no. He should make that provision say jiwe fafa car. Na jiwe nsu fa koto koko. Ekwafo no bre masa. Ani ni nyina mu ne hu bi ana me boa. Me ka cho PC na obaji kuska won che na koto koko no village we da aba no. There was an instance dia obi di koko bag ba crash scale so omo di koko na guma ma bag na ye mass scale ni really 64 kilos. They say then only the bag full and 6 so answer na so. E dey na mu kwafo ni sa. When you know penny why you be paying? No, me say me district manager. I'm talking about purchasing class from no, but it's a cartel. It's a cartel. You know, you are aware. It's a cartel. Yes. In time, I said, it's high time. We introduce a digital skill. No, we to me adjust. No, yes, idea. This is Papa Kunika say company now the scanner offices Kuku Akasi for no. Omune say mudo money for my sir then I make say most of the companies they don't pay the district managers into no kwana o ka say offer 90 from no ono nim say ontia the district manager can 66 kilos numna Bema when jina so mame me producers no kasa jina so don't hang up jina so mame why jina so okay. Oh, Yehovah. Hello, good morning. Good morning, CJ. Mediane answer the Queen La Paz race course. Answer my you. CJ, same way Monday war is a fiande was at was we. Say, young and Casua and Samoa war or better no. A bay on one. CJ, Ubia ba ewonyo oka ni ai wumu nyina ne se esese aban no senia ne empenifo na asase ne still no won esesa no because wo obehwe mu no si kan nye nipa ba akofo na odi obia won ne hyewu eno ti se ensesai eba wo skill no imua obia beye ne dwuma yi wo nyame na eye wadom and scholarship no wo nya bi me e papa mba obi ani wa ne nsaka bi say nipa enya scholarship o my way mu wo ebisa won say ye boku a edi how many days answer na yenye to afi bush wo abafia onim safo no nya koko so ho empaso say yen answer yen again omen yen kwagin nim da nyame hira mo nyina me da say answer be me fa me last caller. Hello, good morning. Yeah, good morning. Mbato wani Pastor Gabla media ma patana mi o ka say free me adma mo western no me no ka say kura mi jina ku pop woni me ka say kura o jina kokko from jina kokko fu me tie kura asian am jina ku pop na me tell Pastor ye problem ne say mi jina kokko fu me tia te me wusu kokko bia na wontia ye problem no enye izu te wu yo bia why ade ko be ye kokko adwuma e te me ti ha me ye kokko adwuma na wo mo boti obi a wasasi di wo fo no ka ho bi because of the PC fo no kwa obo wo number of sika bi o mo di free bag bi aso o mo plan kilo o mo di 2 kilos first nti first of all no dedi ki adjust school na fide answer e ba be duru ha so so onu su PC no so so no ni obe ya fa ni scale ho waye enti if so answer ba si ha nti ya kuafo de no pre ba ko ye no ba ye ni kamafo ye ni obi obedi asema ma ye maji 32 years mi kuafu a ye 8 tickets masa obe he pass the mama mobo no meba abema o say encrophobi agi kilos bi kire hono ni mu mame kire mu bi o mame kilos ni 2 kilos no mo te no bi de po nti di wo no hello di wo no di kan kisa kilo no to before di o ni di kan ete 2 kilos o tifiri sa pe bag bi ati ko de be ma ho so answer who PC no so no would the free wa ba won to work that then say ya plus 15 every depot no ne ya wakem te wo so am so afam na so na afa yi e de asi anante akoma di bo bo nya afa ankwa di woni class woni ya ben PC ni binti ni problem no
enti problem and yet it will be. And yet, in electronic scale, no for more can be a yet you in electronic scale, you need to electronic scale. Adentia. Because of electronic scale, mechanics need to do your massacre, and you need to know electronic scale. When you stop crying, no more the player, some manual scale access room, we put on classes as scale, when you come by the teacher. There were a lot of staff, companies in the Toko who use electronic scale. Then you need. And here is over, and here is it. Let me have the family with more than 40. Then I'm here, then I'm heavy on me. Hey! Easy. And so scanning ho, bra Sikabia and Malco to go. The CA no Cassia, as much will be from my Yami much. I'm the day, I'm a day for school, mammy home. Okay, me that's it. Jina so mami. Jina phone so mami producers no kasa. Jina so mami. Why? Jina so. No sense. Okay. My young fa enade ni nsi ha. Me fa de enade ni nsi ha. Minya muntu ho. Minya muntu ho. Nananka me panwum bi abo, me panwum bi. Awana yi. My efforts na my Franco Trading Enterprise. Na mi ntwa me ho na me ba. Ye de pensem. Ye de bebro. Adom 106.3 FM. Meeting